hita na marsiajar. Nunga sikok mangan mada. Jadi ison hatani si panganom ma panukunan na parjolo. Hatani si panganom. Adong bebek konak tingani? Tongo siga halus Hatani ni pinggir panukunon. Oh, pinggan nama? Pinggir panukunon songon boras songon baru napuran. Hatana ino. Hari di situ suara. Sonari di bagas. Asa tahapal da artina marsiajar mahita. Na parjolo pinggan pasu pinggan nahok mang na pinggan putih. Tergantung nama katahod don alay ido hatana. Pingganon ono do ibait tulu karnion. Pinggan nahok, pinggan pasu, pinggan putih. Pingganon do parjolo di hatahon. Piring. Pinggan do, pinggan. Dan piring. Emat basahan. Nah, pinggan nahok, pinggan pasu, pinggan putih. Tergantung nama katahod don. Dan adong iso sebetulnya nagabe odo ikonon hatana daw. Alay guarnion holan ipingganon tulu hatana. Pinggan nahot, pinggan panukunan, pinggan pasu, bodo PHP pinggan putih. Omma dia, ibagas ni omma. Arongmon. Ibagas ni pinggan pasu, pinggan nahot, ipatu pahamuna do boras ribur-ribur, boras sibirni todi, boras mamuse. Boras baru. Idokom mahatanion. Nakaningani parjolo di hatahom maon pingga paso anggia ma amata na martua de bata maso ma dihamu boru nami dia aka saka doho aka lasni roha nanaing si jalom mutu julani ari ima lasni rohani pingganon Pinggan. ison boras pir boras ribur-ribur anggia ma na tua nama dokan pir ma poki bahus pasalongan pir ma todimu rajani pamuron nami julu-julu mah pasalongan. Imahatanem nga. Nga boras na kaningan. Hebe. Saya boras deban. Deban ope gudang do tong marsibuan guarna don. Adong don deban rata. Adong don deban sirarawuro. Adong do debat tiar. Debet Di atas ni di pasar tamu debat tiar. Tiar mah tutu penggabian perhorasa dihamu rajani pamurun nami. Imahatana debat tiar. Di atasnya di batiar adong muse ison ringgi si tio suara. Di atas ni ipasat tamu do di ison ringgi si tio suara. Ringgi na bola na tinopa ni pamaretata. Si palas rohani aka inata raja, si palas rohani aka mata soribada. Anggia matutu lasma rohamuna las rohata di tiki parulau tahun asa adong akarahu ni pasu-pasu nalahoda fotota dina mangunjungi diulota imana kiringgit iso muse arong do iso tanggo-tanggo na bolon iso ni pasatamu tanggo-tanggo na bolon asa tanggo matutu partuturata dihamura jani buru nami do tamu hami hula-hula muna sian partikianon sampai hujuluan nyari tanggo-tanggo na bolon nakingani piga masude Obat. Pinggan, boras, napuran, Ringgit situ. tanggo-tanggo na bulo. Jadi ngaom mapingga panukunan nakaningan. Sa sitong na hatani na majalo pingga panukuna penakaningani iro nakin aturokone. Molo bicar matani are pol tak matani bulan ala hita nang marsiado pa mamarhata raja pasatamu ma pingga panukunan kan itu laki parsahat neon ima pasana alai dang hulani go upasa si bigota tergantung jol makan ison nga pingga panukunan da ngasa be pingga panukunan atong amang boru raja ni amang boru unga di jalo hami be pingga panukunan lihat kamu mah partikiat di hami rajani hula-hula muna asa di pabotok kami itu hami akan amar donga tubuh donga sahuta rajani boru do hula-hula dipakai hami majo partikianon nah ibu tami matolu di shopping ke panukunan pasti di adong don nama dokot dang ibu tol ibu tami matolu pingga siap pingga panukunan asa tubuh ngolu-ngolu lihat kamu partikian ibu tami matolu sada mau tuha dulinami sada mau tuanggi dulinami sada mau raja parhata nak kaningane natului da amang baru
naung di calo hami pingga panukunan na tua-tua nama dokon dulu ni pangururan hatubuan ni halusi molurung ni calo pingga panukunan paulahom masada pinggan pangalusi mulak matu hamuna boru nami pingga pangalusi sada asa sadama hatamuna sadama rohamuna na mangalusi si sesukun ni hami hulau boru nami pasatamu naon pingga pangalusi Kamu